Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem eki masıga mas tartuunu 40 sahaba rivayet kılgan deydi. İbni Abdilbar rahmetullahi aleyhi emne deptir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den eki masının üstüge mas tartuunu 40 sahaba rivayet kılgan deydi. Oşonda ele tabi'in ulu alımlardan biri Al-Hasan el-Basri rahmetullahi aleyhi dağın minti aytkan. Haddesani sab'una min ashabi Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme anna Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kana yamsahu alal huffayni. Hasan-ı Basri aytadi, mağa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin körgön muğundardan 70 kişi, Peygamberdi körgön muğundar sahabalardan 70 kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin eki masının üstüge mas tartqandığın emne kıldı deydi, hadis kılıp aytı berişti deydi, rivayet kılışkan deydi. Eki masını, bu neme? Bu rivayet Sahih Muslim'nin şarhında İmam Navavi rahmetullahi aleyhi yazgan şarhında keledi. Bu jönünde biz Sahih Bukhari'nin 1. tomu 65. betin, Sahih Muslim'nin 1. tomu 156. betin, Fathul Kadir'nin 1. tomu 99. betin qarasak bolot. Mına oşol sılkalarga kirip, oşol temalarga izildep qarasaňızдар, oşol masıga mas tartуу tuuralı hadisler, al tuuralı kelgen alımdardın pikirleri oşol yerlerde kelgen. Jana başka kitaplarda dagы albatta kelgen. Bu pikirge eki ağım karşı çıgat. Eki masının üstüge mas tartuudun ruhsat ekendigine eki ağım karşı çıgat. Birincisi Havaric ağımı, ikinci İmamiyalar. Şialardan bir toğu İmamiyalar. Havariclerden köz karaşı boyunca alardan dalili, alarga bol boyut degenlerin dalilleri var. Alardan dalili münti baytışatda dalil katarında. Allah Teala Kur'an'da eki butunardı juğula dep jalpı aytkan deydi. Mutlak eki butunardı juğula degen deydi. Başkaça aytkanda Kur'an'da Maida suresinde darat turalı kelgen ayatta Allah subhanahu wa ta'ala ve arjulakum ilal ka'bayn seler eki butunardı kızlaşыңарды koşup juğula dep aytkan. Andıktan eki masıga mas tartuuga hiç bir jol jok deşet. Bul dalilleri. Bizdin alımdarыбыз bul ağımga tömönküçe жооп беришкен. Havaric mutlak janagындай жалпы aytkan деген ayatты sünnet menen баягы машхур mutavatir sünnet menen muqayyat kılууга bolot. Başkaça aytkanda mасы kiyбеген кезде buttu жууш керек. Al эми масыны кийгенден кийин масыга mas тартууга bolot деген деп айтса bolot деп чечмелешет. İkincisi İmamiyalar. İmamiyalardan köz karaşı boyunca alardağın eki masıga mas tartuudu ruhsat emes deydi. Ruhsat emes, mas tartuuga bolboyt deydi. Bulardan dalili eki masıga mas tartuu tuuralı kelgen hadisler mansuh bolgon deydi. Başkaça aytkanda ökümü joyulgan. Ökümü joyulgan deşet. Andıktan eki buttun üstüne mas tartılat dep işenişet bular. Jön tüp tüz eki butqa mas tartış kerek degen pikirdeler. Bul ağımga bizdin alımlar tömönküçe жооп berişet. Şurayh bin Hani rahmetullahi aleyhi minti aytadi. Men Ayşa'dan, Allah Teala'ndan razı olsun, eki masının üstüge mas tartuu tuuralı jönünde suradım deydi. Eki masının üstüge mas tartuuga bolou dep suraganımda al kişi meni Ali radıyallahu anhuga barıp suragın, ankeni bul meseleni al menden köre jakşırak bilet dep aytты deydi. Anan men Ali radıyallahu anhunun canına kelip suradım deydi. Eki masının üstüge mas tartuu tuuralı siz emne deysiz, kanday deysiz, bolou je bolboyu dep suradım deydi. Ali radıyallahu anhu mintip жооп beriptir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizge eğer mukim bolsok, başkaca aytkanda jergilikli bolsok, bir tünükün alemi musafir bolsok, 3 tünükün mas tartsın dep buyurdu deydi. Bu mesele, bu hadis Sahih Muslim'nin şarhında keledi. 3. tomu 175. betinde. Demek eğer Ayşe enemiz eki masının üstüne mas tartuunu ruhsat dep bilbegende anda taŋmak. Jana Ali dağın taŋmak.
Болбойт деп экөө тең айтмак. Эки маасынын үстүгө мас тартуу бар болгондуктан бул эки киши эмне деп жатат? Пайгамбардын хадисин келтирип жатат. Бири Алиге жөнөтсө, экинчи далил менен, хадис менен келтирип, ошол масыга мас тартууду шариятта орду бар экендигин, шарият экендигин айтып жатат. Ал эми бул агымдын эки масыга мас тартуу тууралуу келген хадистер мансух деп айткандары дагы кабыл эмес. Аны дагы кабыл кыла албайбыз. Себеби Жарир бин Абдилла ал-Бажали радияллаху анху риваят кылган хадисте минтип келген. Минтип риваят кылат да. Жарир бин Абдилла ал-Бажали барап зара кылды. Дарат сындырды, кичинекей дарат сындырды. Андан кийин дарат алып, эки масысына мас тартты. Сахаба Жарир бин Абдилла кичинекей дарат сындырып, дарат сынып бүткөнгөндөн кийин келип дарат алды. Дарат алган кезде эки масысынын үстүнө мас тартты. Андан кишиден жанында турган адамдар "Сен ушинтип дарат аласыңбы?" деп сурашты. Ал киши айтты: "Ооба, мен пайгамбарды саллаллаху алейхи вассалам ушинтип дарат алганын көргөнмүн" деди. "Мен Аллахтын элчисин мына ушинтип дарат алып эки масынын үстүнө мас тарткандыгын көргөнмүн" деди. Бул хадис Сахих Муслимдин шархы, Имам Навави жазган шархында 3-тому 164 бетинде келет. Эми Жарир радияллаху анху айткан, "Мен Маида сүрөсү түшкөндөн кийин исламды кабыл кылганмын. Биринчи Маида сүрөсү түшкөн, андан кийин мен исламды кабыл кылганмын" дейт. Демек, жогорудагы Жарирдин хадиси дарат тууралуу келген аяттан кийин болгондугуна не болот? Далил болот бул. Дарат тууралуу келген аят түшкөн, андан кийин Жарир радияллаху анху исламды кабыл кылып, андан кийин ал не кылып дарат алып эки масына мас тарткан. Андыктан алдын келген нерсе кийин келген нерсенин өкүмүн не кылбайт? Жоюусу мүмкүн эмес. Тескерисинче кийин келген алдыңкыны жоюусу мүмкүн. Бирок алдын келген нерсе кийинкини эмне кыла албайт? Өкүмүнү жоя албайт. Ошондуктан бул шиалардын келтирген далилдери дагы бул туура эмес, даиф, алсыз далил.